Iti likudan tayo apaset ti Bislak River. Mga JCQ ket ditoy iti nakalmesan iti maysa nga ubing adaytoy ket maysa a babae nga agtawen iti upat nga daytoy ket taga barangay Kabisukulan iti Vintar, Ilocos Norte. Iti karitagon daway mga ka-JCQ ket haan aninamnama iti ama detoy ubing nga kastoy iti mapasamak idi iti imay da nagdidigos itay kalabes iti mismo a Bislak River mga ka-JCQ. Sir, makiyapaglading iti JCQ online news iti karito na pasamak iti karito'y balasang yo. Sir, mabalin lang istorya no kasano nga napasamak deto'y panakalmes na ito'y Bislak River? Kuna di kiti anak ko sir, inte agdidigos kumat karen papa. Ta nakapudpudot kuna da sir, haana yun. Ta adamot deti makinata inaklata pa andaran kargak di kiti palangga na kada timba itilatat pagdigusan tayon tahan tayo umad-adayon kunak sir nam. Oo. Tegas lang adda. Tayo nagpilit da nga mapanser ken ni bakit ko sir imun unadan ta mapanda agbayad tay sorbete da gamit ti sir. Nagparukod kami sir narukudan naman pay nabayadan uturo adda tay kwarta nga pangbayad sir iso nga isuprinantada at bintar sir. Okay sir. Tatan umuna kay latan at lumagatak to umayak to kunak mo sir. Idi nakapanaw da bakit kun kadwa na iti ubing ko sir nga inaudingan almos kun tay manang nga grade 11 sir sa ni mama na nagsulong motor da sir. Awang nga tapay 5 minutes si maruno kamot sir. Tatan dumanong kami di karayan. Awan da ijat at dadapelat munisipyo ito ka nagtawag sir hanggang pe nakanandanon takarayan. Ayan yun kung ano sir ni bakit ko at dakampe lang ito hanggang pe nakatapog takarayan ta iuray da kayo kunak sir. Gumatgatang kam lang ti merienda ta ito gunat sir. Lakay pagdigusam latay dan ata bantayam ida dakamot kuna na sir. Tatanagat timapuwak sir timapug namot. Nung dito anak ko nga inaudi sir inubak. Sot kadwak nga agdigdigos di unag tinanumon sir ta nakapudpudot. Doon sir. May digdigos da aglalangwi da. At dan samot 30 minutes mi nga di danumon sir kunak umuli tayon gusto deta nga digos yun agawid tayon tanarigat ti masipngatan iti karayan kunak sir. Doon sir. Imuli akon imuli damot tayon si maruno da sir. Tanad damot da mama na kan dikiti ubing ko nga ni mama na DJ kwa apa yang kagdigos haanen malaminak kuna na sir. Dati ka no agdidigos kami umay mo tumapog na tawag DJ nga time sarhan na kaya timapog in tapog na lang jay saka na at adamot jay bulong nga pagkalang tayo sir nagtugaw ijay. Oo. Ti yan na nga gana sir jay batog ming agdidigos siya kiti ubing at the piskits ijay han na makita sir tanang ato jay piskits. Sir. So nakaitapatan na nagkampante ka nung dito bakit ko sir nga damot di kita adinan ay ni manang nakantay manong na kita isot mang reprepar adda kapay kuna na kanyak sir kapag direct lang arot sir ta idi na iulik idan no apay nagsublida. Okay. Sir nagsublida ka dagiti kakabsat mo sir. Upat ay limada nga nagsublay. Oo. Sakmut sir akot tay lang ranak nga nang igelgel dete indoy ta na igelgel ko tay pantalong ko kun tay t-shirt kun sir isulang tay indoy lat madama igelgel ko idi talyawak ida sir ket apay nga top upat dagat lima daga abay kunak sir madanakan na kuna Cyril apay awan ni ading yo ket dakay ti kadwanad ta kunak ket jak ammo adamot lang iping agtak-tak diri tay kuna na sir yan tay abay na ket yan tay ngamin paglanglang yun tayo di da sir magawa-gaw na pelang namin ito yan ti banbanda na ito agad adalong sir medyo pagpusag tamaw binakbak po da nga di siya sir na inahala dun sa tidaran na kukwari da nga mi jay sir nabayag da nga nagkukwari jay. So ijin nagdigusan nyo sir abahabaw uwan sir nam ijay yan tay diya silag tirama uwan ababaw ijay sir nam ti ko na ngamin tay barok idi apagtapog mi papang at damot gayam na tay nga asot ta kuna. Oo. Na itapo na nakababad yan ti danom sir sumot lang at damang angot ko nga nabangsit ako naksari di tumapog kami
Imang ko napansin na sigud dito iti nakapansin sir. Madi nga ro dito ngayon nyo masakbayan na kayo kunak sir. Pasurong. Han sir nagpaamyang kam labasit. Okay. Ito yung latan han na kayo masakbayan dito. Ababaw mo't kunak sir. Ang kayo mapanita adalam kunak sir. Di jay di telang ranak nga nang igilgil jay wow ang pahinga ta 5 minutes sir. Jemot lang indoy tinggilgil kun sir na igilgil ko mo tayo pantalong kong talyawag ida sir. Awanan. Awamot nga makita ko ni so panik akidin sir. Pukawak ni bakit ko bebe ni dapni ada ita awan kadakay ti kadwan at tao isu di jay ti manglukluko ako na sir. Idi agwa akon sir napanak ti marayak ti jente yan dan. Wanta sursur na sir te likaw-likawak yan tayo naman ngayon na ta amot nga na pisat ayos na sir. Tay natali na ay mo. Nailubsong nga ta sir? Siguro nga ta sir kan uri anan mo sir kat basit 4 years old pa lang. Okay sir. Uri magawagaw na no na pas lang nagkamali lang tay pa nagpagnana sir kat. Haan yung mat nga nangangag nga nagibi? Awam mo't nga ron nang kupulo sir. Kat kab abay na pa damanang na sir. Idi agdana ako na kat guwanta sawarak ijente danumon sir agligos-ligos ako nga sapra-saprat ko isaksakak sir. Okay. Idi agparayatak pa sir at akas nakalawlaw mo ito yung karayan pang sapsapulak nga rin kanyang anak ko. Kasi anak papa Jesus ate anak ko awamutan kung kunak sir. Namhanak nga mapukawan nam na mga makitak dito anak ko kunak sir. Idi na dalapos ko at nakaslan na dalapos ko sir. Bimato ka kasi gudje anak ko sir inyawon ko binayuyong ko sir rimwar nga danom ang gana nga nakapaigit ak jay ko baybayuyong ko na ta sir. Idi nasarakam sir manong nga minutos na kalipasan idi birbiro kanyo isuna. 5 nga minutos nga ta sir. Okay haampay nga nabi. Yung idi iyawon mo sir dapi lang pulso na. Iso nga rote jak na nervous kun sir jak na ko anti. Ano mo nalaglagi po sir. Kun idi inaiyawon min sir pagdak sa kinwa jay sinultop ko jay ngiwat na sir kanji agong nasa akman binayuyun sir ta danom nanum ko na natay may nga concerned citizen mo ijay sir intay la ipan ijay senteron ta ma-first aidan ijay ko na da sir hana na bebe alistot bure paspas mo ti garo mi sir at jay nga rot kaya't mi nga maispal jay anak ko sir sakto mo't nga lumabas jay rescuer nga nagaput ti siguro akir sir tay lugan ti siwawer sir shoot ng iluganan sir pick up nakatartaray mo't nga na pan ijay center na sir so tinadanon mi ijay sir kat nurse kan midwife ijay sir tawag mo't ni doktora. Okay sir Tawagan na sir kat amuno na tayo kunanan sir ta agdan sa ti importante nga napanan na sir. Hindi sumangkot mga 30 minutes nga nasakbay simangkot sir kat declare na mat nga awan sir. Ngam idi adjay RH sir pinurse aidan sir in revive damot sir dati iti ikupa dati sir yan ti puso na nabayag da nga yung papam sir sada yung kwa jay oxygen sir first aid da. Okay sir may kamano nga anak yun detoy nalmo may ikanom sir. Okay isot inao din sir. So ano itikas lang adamet tata itirikrik na sir bilang ama sir nasakit tinakam ko nga napukaw dyan anak ko sir at biglaan nga ron ko nga expectan dyan awan ti kwak sir nga biglaan nga mapukaw kanya mileta nga anak ko sir nakalamlambing tay no sumangpot akong sumabat sir umar-arakaw nagapo ka pagubraan sir agapo nga pasada kan no agapo ni bakit ko nga agubrat lawag sir sir massage therapy isong na sir Mukan ang duty no ka nga mas massage jalawag sir masumangpot kami ti rabi at rab nga sumangpot mo kan sir alas 10 no alas 11 no sir hana kayat hana may la matulog sir awa matikas lang naging partaan na sir before nga napang kay EJ Karayan Bislak River ti nadlaw ko ti bike sir kasla tay kanayo nak nga makaturturo tay jeep nak sir isutin
Kun iti rabi nadlaw ni bakit ko nga nag-uni ti kulkulao sir hamo na ngag-DJ kung na iti rabi sakbay di pasamak nga DJ sir. Ti kulkulao sir nga aguni ti pukaw. sir. Sa dati bilit nga nang kudyente nyo sir yan ti J Aklan di jagat inyus da nga no makangag dati uni na nga ko di nga ayam sir agbutang dati tataray da nga patad da ka no Isa tikwa. Awa matikas lang pinagpagpakada na kanya or naglamlambing before na. Kwak sir. Di kat birthday na ton June 13 sir. Nangitabtabiak tikas la ipaghandak to. Nga pag birthdayan na kat mabayag mo pay. Danto sa bali nga maunong kon igatangan ka man tikik anak ko kantay pansit ko nakidi sir. Inlutwan ni inana sir ta napanbinggat gatangan. Lawag ti Mas lang advance sa nga paalan na. sir ta sa balin to lang to no birthday mo anak ko ata biglaan nga rodya nga na paano sir. Dati hanyo mat mo brown kanya na sir. Sir. So idi naigatangan nyo ti pansit kan cake na sir. Happy met sir. Sir nakaragrag sa kata may pressing more surut lawag sir. Oh. Biggest percent ang pinagatangan mo sir.